Ingding ingkura sirkep langpel Junior Festival Katalon Japan kacisik. Jintong Block Congress Committee pen kang dangame kangni. KPLT seized file ahin pen Sampriatur Welfare Society amahang kapathe. Kardom Karbi Prime Tumalong Penili Samira Nitimungpi Nona Joitha Birtang Tonpen. Bokalia Patua Klamalong Nonang Keleji Priya Ciklu Niphai Krepli Arni Pen Niphai Kreplo Arni An Ingde Inkora Sirkep Langpel Junior Festival Katalon Japan Cisik Cidang Bonbomlo. Langpel Havari Sunim So Teran Pen Havari Sunim Soronga Jalong Teran Inkora Siatum Pen Hachak Ekan Nimso Kirung Ritnong Chingdi Karbilun Barim Kado Kaveson Kripliason Kekan Kilun Kacipate Pidoponji. Laswarong aji kapechun pami Japan Cisik Cidang pon bom lupusi Langpel Hawari Sunim So Teran Tirikam ame kongchun bangki sop terang pe nang pacini don. Tentang 21 September melada so kami klam pangceng. Dan ning thelo la non la ni kebang bong damela dak isi kedang kado datang epo pusi. Ben nak kado kabe inquiry si a unit chitong ji. Kala dak kam ke klam dam hot asap so ka siksak du malela iklam be dam hot tangga mahaso ke siksak du la so bangke. Sitame tibok terhe tum rongosor vehicle employee tum ben hat bozar long la business community ta sabso nang chera mulo dan local MSC tame sabso contribution dulo tame nili tum ko amma ninge chithi local MSC ben la sorumang arang aru nang piun lang polo ta lang ta nane akisung toradu ko jone no se sabso kunane sabso ko tiku ke du chelo nil jum iklam damulo na sinon la suka chipati ponje pan pipia chipati son bi ponje Cipati lo bangke ke damtang hut si ku ama item ke ong nono bang komchel lasila arni mata pa kom delo dela administration hin baname jaga lam nang pulo yan ang tumla suke claim ke dama bang sabsu hala song deng hoy bang papa nang ne pamasila item ta theke kenang sot pot an ke dulo sitamela jak individual so item ong habang kom del son kana son si chipati ponje dak no mat pining bang son krip level son kripli yang bang PC seperti pun mainly ke acakan depo nim sugurung depo manel karbila barim so bang si semet claim ponchon niko ana per month si bi ponchi jonel festival 13 ni adap sila tum han reception depo anke 15 aju bang pajit kok Jintong Block Congress Committee asa Hemalong Pini Congress ayah song ang suseja kong kace perang tujia pan songja tumang bong kace than kace mung mate kangdang mamai kape dopana berta perang ke hundro krope berta nang pale. Jintong Block Congress Committee ame pu Anthony Teron pen kace pahem pu pon ame along alhisar puaman pen sing Teron dunmei pu West Karbianglong District Congress Committee chetong don. Mayalong Gladstone Tiso, Chunbang West Karbianglong District Congress Committee, Pangrum Chunbang Horendro Kroni Hang, Jiwan Patar, Longwell Pangcho Pendanglong, Kapre Kasongja Potum Chetong Don. Mayalong Nangkeleji KAAC Kilikalong, Prek Jag Award Chepalong si Congress Ayasong, Kachepa Highway Jiapan Abidi Suri Chethanpo. Nizang Karbianglong Long Sirkep ta Congress IC Haiteji Pura, Perangkia Tumang no Sing Teron Penajok Than Pachini. Tulian rohang ta tano de CM homosida itu peremi bori bomlo nangli homos dia long ke kosan ni homosi ma ke candidate reject lang ata job BJP to ma candidate reject lang we no pe candidate chithi khela bolte la ta ke KRMG ang theke aposi candidate chithi theke de loge biang longe chugidam tang ta assembly election pu thak MLA election pu thak ta niritum national leader lo Rahul Gandhi take bukajan ke bang yelam do bang lo office alang li adak pen la message na pata de lo je nitung la no phong sarkar bang lo polate karbialo article 244 implement kori pivek poposi kene alang chichak dudlo te BJP po thakle tum puitung ne puya banon tiltum theron lo chun 2014 and MP election Rajnath Singh da dokmuka banglo
Tasi handbrake nang pipo pusi artikel tu implement nang pipo pusi ada tak cicakang lo. Naso pida tak aku lang tu aku halau ubin sata pukang lo. Saya itu tengok lo handbrake aku take. Avida si non mang piece ekor long mangka artikel tu portifera putak mangka amen aman tangke dah. Development ke bang bombo lagi. Kongres ani sil tu mai fu bang ta bang press do erlo pu erlo je non piece ekor putak ke cedon lo. Boy piece ta cedon ke halak kinang vek ji abang arm struggle hili kaman ke open kinang ji abang hadak piece ekor long abe tu det bang ke labang bang ni tu ni duglo. Apa yang lihat mereka ke MP dah 3 ST Parliamentary Constituency pinat. Kasih dah ke 3 ST Parliamentary Constituency MP le ST kasih nak council bangke. Kijuna ya akhirnya election bangke lagi ang tonsil tum reservation abosu sebeda nampak ang tonsil tum ST tum si patulang long nang pun tum. Aisa pulonte, soteng pulonte. Lakhakre Trok Nomati constituency kapalo parokwa den arong amekar coursing terang ator mirbin terang pi breast cancer ke suka chilang jia phan kar biang long autonomous council CM Tuliram Ronghang lapen MLA Dorsing Ronghang tuma phan kirap ka tuhanga berta perang ke Rajiv Bepe berta nang pale Kidam tang suri hini rain ko yani kan priya chiklo breast cancer ke suka chulong loka jok kidam tang ani kanang bong penseta ke suka chilang jia phan hemalong ason do anta chipadoisi kidam tang ani kanang bong ke Guwahati Dr. B Borwa Cancer Institute along ke sukilang jia phan ponsi operation asai patanglo operation ke claim afisitame achiklo jonwang ta Dr. B Borwa Cancer Institute along kapabang jia phan Dr. Atum kapin khara tengpen kidam tang ani kan ke hema hormu chipado 8 penseta alang litum kisuk chipaklang idamlo Sita mi piningan ikana bangke kiso kacilang jia phan tangka mahakaduria jok man kido karbiang long autonomous council CM Tuliram Ronghang lapen MLA Dorsing Ronghang atum pen kirap kapajir dun jia phan kacuning ring pado. Kiso kacilang 2020 pen kiso cilang bom lo lapen Bibura Cancer Institute salong dam pen operation pen lapen kemo and bom lo lapen acik loang ke dam nang kasinili nang itu malong CM ie matum long kerap na joha lapen nili panarap vek tha nili tapiu the doing tung nili sumar pe nili hemasol pen kado ve pe nili ta dorap intung lasi nili panarap tha lasi cipadoi ji anta nili cipadoi erlo hala so hodo parisona phanta long le cipadoi lo lapen aphi thu ke dam phanta nong pi cipadoi lo lapen theng pi te phang anta cipadoi erlo lapen non bang e cipadoi ya sonta vek derlo la sinang itu mili panang rabi vek tha nili sumar phan anta nili lo pacharli ja phan anta sai waya vek derlo non bang ke pena dikta ko ke so che langdami phan ke dam nang itu lapen halada bonus scan lapen scan ta ke kuring nang ji la sinili la so sai vai ke rap nang cho hang nang li tumlong la sinili panang rabi vek tha siem Tuliram Ronghang sar lapen MLA Ronghang lapen Deputy Chairman Rita Singh Hisar nili panarabik vek tha nili kisung non bangke anpara nili ciputek theder lo lapen hala so hot pen ke so la hai cipadoi pen ke chilang pen la sinili asap ang thek ta ke chilong lo lapen non bangke ke chilang ji panarabik det lo la sinang li nili panarabik vek tha kiso ke nili cancer breast cancer kiso bangke nili men ke mirbining tipi nili rong ke denterona rong nili hemasor men ke khorsing terang nili ke theki dinga rong ke sosteng dhenta nili pai men ke kaverong pipi la pen nili po men ke saibain ki asupi aki bisik lo nili ke la soke cholong lo ka joinik nili nonon bang ke aja ta sai raya ve derlo Kasi nili panang rabi vek tha. Dan malam so para phan bir tamu inton iksena.
Nalitum hemalong office matimuralong security kibi ponjia phan kiridoma. Jong si do pulotang te non penke mathanang nilo. Karbi Security Service Private Limited along nalitum humrek no. Nalitum ladak security bodyguard driver housekeeping technician electrician pendang lok ason a service tame long poniki. Lasi apor panahok hepin pen humrek no. Karbi Security Service Private Limited Difu TV Center Karbi Anglong Assam. Nalitum kachini letho jiaphan Bimol Keling MD 9390632433 lapen Samsung rong PVIP 9365931810 along humrek no. আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্জ জুচ বাই দি ৱে তো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰ ৰসটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰ ৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্জ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্জ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্জ জুচ Nalitum ajo filo dowai daru kilong kasik sakdoma. Do pulotang te non penke mathanang nilo. Alon medical store. Ketching si Karbiang bong pen kampucheng pharmacy. Lapang so pharmacy la ke 24/7 ing pulo. Lapen ajada dowai le nang jisita ladak longpon ekje. Lapen kilong ya dowai nang ji pulote order pikang lote prapchin pen longpon ekje. Lasi Difu Medical College and Hospital opposite Alon Medicare Store along nalitum tak humrek not. An sose kachini jiapan la abel kipia number along humrek tame. Dihena mopit putat birta along wangtulo. West Karbi Anglong Hamren Forest Division ka parlok Kheronia long kido Sodan Range Pen Pater Pipongsi Chiti Niphai Thom ka parni trees planting program in school premise asai kering berta perang ke Edward Tisope berta na pale. Along tina school hemkom hemraya long theng piarong enang jipu Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma ka pin khara teng pen Kheroni Forest Range angkang tharbe hidiam school Prilo High School apen Jengkha High School long Kheroni Forest Range atum pen theng piarong ke asai kideng. Niltum ka sinita hai Honorable Chief Minister of Assam along the direction of Tengpen Niltum lang ta Honorable Divisional Forest Officer Hamren dan pedam tang 14 ni isi direction tu lasu direction of Tengpan ke isi range angkang niltum ke 10 colleges school lahai कम से कम 10 स्कूल कॉलेज में निलतुम्बा थैंक यू जेंग नंग को लासातें तो निलतुम्बांगे मकुलुम जिरिगेंडेंग आमरेंग लंगमिटी खेरोनी दाक थारबेगिदी लापेन वाइसंग हाई स्कूल प्रिलु जेंका बायांगमुख पन गांधी हिंदी स्कूल सरेली लॉन्ग कैब लॉन्ग निलतुम्बांगे प्रोग्राम बंगपोंडो लासी पुनी बांगे 30 मते सितंबर पंकेब अर्नी last lo niltum banget pas pangkat tang si patang nang program niltum lagi last program si plan niltum Ni kuana farman sana tum dangso thing tiki ya saya deh pernah. ini di kuan mana niltum banget already 30 September apang patang nangi walam lo la sila saping to niltum kenaan tim patang khailo non pini last long troxy dola lapang pini patang popular Long school pen rong kuana thing pisi. Denarong irrigation ay bialong KPRTC file ahin pen Chiti Niphai ingkora sir keparni Sampriator Welfare Society amahang kapat hek pana berta pharang ke Rajib Bepe berta nang pale. Kidamtangan ni Central Government, State Government lapen resim kang tang ke orasong atumang bong monsam alamdar kacito kapi KPRT ka ci ap kang tona hin pen puthot ex KPRT si Sampriator Welfare Society pu amahang pathek si ar putak cepek pando. Karchotero naphan President, Arutimung aphan General Secretary, Archaktimung lapen Binong timung aphan Vice President, Sarmon Kram saphan Assistant General Secretary, Onteron aphan Finance Secretary, Bibison Teron aphan Assistant Finance Secretary, Angpong Kathar aphan Office Secretary, lapen Advisor Arpulake, Donri Kramsa, Dorsing Terang, Longbi timung, lapen Solang do Kathar atum henlo. Angton pen Karbi Solang do ara atum aphan Klarda pen kapachini ponji aphan, Denarong irrigation IB along pirang kiamai padupon. Kialanala PGC ke
lapen KPLTR KPLTM lapen nitum KPLT ceasefire nitum London Chetoksi nitum Bangla lapen puthor sarkar lam toy tengpen nilitum apan Ciklo yang nongkong, thang itu ada bohap atau kian unan lapan disiplin begini itu, channel job ni itu tadi Chris Cap Army non dalam 2021 Oktober September 19 hari ini itu game Ulo masih labangso udah ben non ini nilitung September 29 hari nilitung KPLT ceasefire Sandria Tukin atau Welfare Society itu asong mati aku di itu di angkat tekono alang itu kibinera tuh masih kami kau KERBF ku Karbi Ex Revolutionary United Forum ku alang itu masih kami Desember alang itu masih kami angkat tekono kan hala bangso Karbi khai pan Dewan Bidang Development Namokha Kosong Siklen Pongko Lapen Kedamtan Cisong Lapet Lekang Korti Atumapan Kosong Si Kirenji atau Kezapon Poma Alang itu Matha Pon Si Pini alang itu Sitame Puthot Ekpe Imet Open Isi Asong lang itu kami menang. Pinia birta panglapan si kang ton iklo domitak mi kurang tu.